Inkuru nziza ku bakunzi ba Rayon Sport, abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Rayon Sport yaba yamaze gusinyisha rutahizamu w'umurundi wakiniraga ikipe ya Yanga Africans yo muri Tanzania, Abdulrazak Fiston. Abenshi muramuzi Abdulrazak Fiston, sibwo bwa mbere yifujwe n'ikipe yambara ubururu n'umweru itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Fiston Abdulrazak ushobora kuba ategerejwe mu Rwanda kugira ngo arangizanye n'ikipe ya Rayon Sport. Undi ni Muhire Keve, uyu nguyu si ubwa mbere muri ikipe ya Rayon Sport, yari yayisinye amezi abiri muri shampiyona kimwe mu matsinda, ariko aza kugira ikibazo cy'imvune ku mukino wahuzaga Rayon Sport n'ikipe ya Gasogi United ku munota wa 46 igice cya mbere kirangira. Muhire Keve wari wavuzwe ko we yamaze kuvuga ko nta yindi kipe yasinyira uretse Rayon Sport, gusa yaje kugira ikibazo cy'imvune ntiyarangiza imikino, ariko n'umukinnyi mwiza wo hagati wanitabajwe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Bikaba bivugwa ko uyu yamaze kurangiza mu ikipe ya Rayon Sport kuri liste twiboneye n'amaso, ariko tutari twabihamizwa n'ubuyobozi. Gusa iyi kipe ya Rayon Sport yanamaze kurangizanya na Eritier Luvumbo Nziga, uyu rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaba yamaze kurangizanya n'iyi kipe ya Rayon Sport, igisigara uko aza mu Rwanda agashyira umukono ku masezerano y'imyaka 2 akinira ikipe yambara ubururu n'umweru. Undi ni Niyonzima Olivier Sefu, nyuma yuko yari afitanye ikibazo n'ikipe y'ingabo z'igihugu, nyuma yuko yari afite credit mu ikipe ya gisirikare. Ugeze ubu ngubu byavuga ko agomba kubanza kwishyura akabona guhabwa release letter. Ibi ngibi kandi bikaba byaramaze gushyirwa mu buryo buzima, igisigara uko nawe ashyira umukono ku masezerano, ubundi ibyo yemerewe na Rayon Sport. Ikipe kandi ya Rayon Sport ikaba kugeza ubu ngubu ari ikipe twavuga ko noneho ubu kuba ifite Fiston Abdulrazak, ikagira Luvumbo Eritier Nziga, ikagira Kevin Muhire. Bavuga ko icyo bategereje ari kubona umuzamu gusa, ariko Olivier Kwizera akaba agifite amasezerano y'ikipe y'umwaka uri imbere. Gikomeye Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje agahinda yatewe na Arsenal nyuma yo gutsindwa na Brentford mu ijoro ryashize. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Arsenal yagaragaje agahinda gakomeye yatewe no kuba ikipe afana yatsinzwe umukino ufungura shampiyona y'Ubwongereza na Brentford FC zamutse mu cyiciro cya mbere ku munsi w'ejo hashize kwa gatanu tariki ya 13 Kanama 2021. Shampiyona y'u Rwanda Premier League umwaka w'imikino 2021-2022 nibwo yatangiraga. Habaye umukino umwe aho ikipe ya Brentford yazamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka iri hakiri ikipe ya Arsenal. Brentford FC barizwa mu burengerazuba mu mujyi wa London, ntabwo yoroheye Arsenal nayo ibarizwa muri uyu mujyi kuko yayitsinze ibitego 2-0 n'umukino. Iyi kipe yatsinze inarusha Arsenal cyane. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Sergio Connors ku mupira arahawe na Ethan Pinnock ku minota 22 gusa. Neogad yashyizemo icya kabiri ku minota 73. Umukino urangira ari ibitego 2-0. Nyuma y'umukino, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda abinyujije ku rukuta rwe yagaragaje agahinda yatewe no gutsindwa uyu mukino, aho atanaciye ku ruhande. Yavuze ko barushijwe Brentford FC ngo yari kwiyintsinzi. Ati niki ni umupira w'amaguru, ni ugutsindwa kwa Arsenal kuri Brentford yari kwiriye gutsinda, yabikoze umukino ubwawo. Arsenal n'abafana ntibakwiye kumenya ibi. Oya, mvuze ibi nk'umwe mu bafana bakomeye ba Arsenal. Impinduka zafashe igihe kinini. Avuga ko ikipe imaze imyaka n'imyaka mu bibazo, ngo hakwiye kujyaho gahunda ihamye. Yanavuze ko hakwiye kurebwa uburyo bagura abakinnyi kugira ngo bashyire mu bikorwa gahunda yabo, kuko ubusanzwe bashobora kuba batanga umusaruro. Yavuze ko kandi abona hakwiye kubakwa ikipe ishoboye guhangana ku buryo iyo batsinda batari babyiteguye. Ati ntabwo tugomba gutanga urwitwazo cyangwa twemere ko tudashoboye. Ikipe igomba kubaka mu ntego yo gutsinda no gutsinda, ariko kugira ngo nidutsindwa tutagira urwitazo, tube dufite abakinnyi bakomeye. Ntabwo byari byitezwe. Ndabizi neza ko twese tuzi abashaka kwakira uyu mutwaro uremereye. Ndizera ko nabo babizi cyangwa babyemera. Imyaka ibaye 18 abafana ba Arsenal barimo Perezida wa Repubulika Paul Kagame batazi uko gutwara igikombe cya shampiyona bimeze, kuko bagiheruka mu mwaka wa 2003
2004 akaba ari kimwe mu bintu banyotewe abakunzi ba Arsenal. Gusa ariko kuri uyu mugoroba byagaragaraga ko iyi kipe yarushijwe cyane, biza kurangira Brentford yegukanye amanota yayo ya mbere izamutse mu cyiciro cya mbere. Tugarutse hano iwacu, tombora ya CAF, APR FC yisanze muri Somalia, AS Kigali tombora Olympique Domicile Lima. Ikipe APR Football Club urugendo rwayo rwaba rugiye kongera kwisubiramo nk'ubwo umwaka ushize aho yagarukiraga Nairobi. Ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club yatomboye Mogadishu City Club yo muri Somalia, mu gihe AS Kigali yatomboye ikipe ya Olympique Domicile Lima yo mu birwa bya Comoros. Tombora ya CAF yabaye kuri wa gatanu, iragaragaza ko amakipe azahura muri CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League. Isize APR Football Club yatwaye shampiyona idatsinzwe, izahura na Mogadishu City Club nayo yatwaye shampiyona muri Somalia. AS Kigali izahagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup, izahura na Olympique Domicile Lima yo muri Comoros. Imikino ibanza izatangira hagati ya tariki ya 10 na 12 Nzeri, naho imikino yo kwishyura ibe hagati ya 17 na 19 Nzeri. Aya makipe y'u Rwanda yose azabanza hanze, ni nacyo kimwe cyo kwishimira kuko ikipe zose zizakira imikino yo kwishyura mu rugo. Gusa ariko igiteye inkeke aha benshi bavuga bati ese ntiyabigiye kongera kugarukira mu muryango, ni nyuma y'uko ikipe y'ingabo z'igihugu niramuka irenze iri rushanwa irenze muri ikigatsindira ikipe yo muri Somalia, izahura n'ikipe ya Etoile du Sahel. Iyo yari yageze ku mukino wa nyuma muri 2019. Aha benshi bavuga bati ya ndege koko ntigizima, ese birarangira koko yisubisha icyubahiro ikaba yakomeza ikarenga kuri uru rwego. Umunyarwanda ndawe washakanye n'umuzamu wa AS Kigali Bate Shamil yasezeranye n'umukunzi we mu mategeko. Umunyezamu wa AS Kigali Bate Shamil ukomoka muri Uganda yasezeranye imbere y'amategeko n'umunyarwandakazi Uwase Patience mu muhango wabaye kuri wa gatanu. Bate Shamil umaze imyaka 7 muri AS Kigali nyuma yo gushimwa na Kasambongo Andri watozaga iyi kipe icyo gihe, yasezeranye n'Uwase Patience mu murenge wa Kimisagara wo mu karere ka Nyarugenge. Uyu munyezamu ukomoka muri Uganda ufatwa nk'umwe mu bakinnyi b'abahanga bari muri shampiyona y'u Rwanda, nubwo indeshyo itamwemerera kuba wabibona, ariko ni umunyezamu mwiza bitewe n'uko ariko ari mugufiya, ariko ku buhanga bwe ntawe bushidikanyaho. Bate Shamil ageze mu Rwanda muri 2012 avuye i Kampala, abanza gukina Kiyovu Sport yatozwaga na Kayiranga Jean Baptiste. Mu gihe cy'umwaka umwe impano ye yabonywe na Kayiranga ubwo yari mu mikino ya FEAS ihuza ibigo by'amashuri byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Icyo gihe yigaga muri Saint Mary Kitende. Nyuma yaho yagiye muri Espoir FC ahakina umwaka umwe mbere yo kwerekeza muri AS Kigali, amazemo imyaka 7. Mu myaka amaze mu ikipe y'umujyi wa Kigali, Bate yatwaye igikombe cy'amahoro cya 2019 ndetse agiye gusohokera muri u Rwanda n'ikipe ya AS Kigali muri CAF Confederation Cup ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Umunyezamu Bate Shamil wasezeranye imbere y'amategeko akaba yaratangiye gahunda yo gusaba ubwenegihugu nyuma y'uko uyu mugabo bamwe bagenda babubona, aho harimo umuvandimwe we nawe bakinanye ariko ntibahuje ikipe, akaba Peter Kagabo nawe yamaze kubona ubwenegihugu kugeza ubu ngubu, akaba nawe azakinira u Rwanda ari umunyarwanda kuko yamaze kubona ubwenegihugu. Inkuru nziza ku bakunzi ba Rayon Sport, abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Rayon Sport yaba yamaze gusinyisha rutahizamu w'umurundi wakiniraga ikipe ya Yanga Africans yo muri Tanzania, Abdurazak Fisto. Abenshi muramuzi Abdurazak Fisto, sibwo bwa mbere yifujwe n'ikipe yambara ubururu n'umweru itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Fisto Abdurazak ushobora kuba ategerejwe mu Rwanda kugira ngo arangizanye n'ikipe ya Rayon Sport. Undi ni Muhire Keve, uyu nguyu si ubwa mbere muri ikipe ya Rayon Sport, yari yayisinye amezi 2 muri shampiyona kimwe mu matsinda, ariko aza kugira ikibazo cy'imvune ku mukino wahuzaga Rayon Sport n'ikipe ya Gasogi United ku munota wa 46 igice cya mbere kirangira. Muhire Keve wari wavuzwe ko
we yamaze kuvuga ko nta yindi kipe yasinyira uretse Rayon Sport, gusa yaje kugira ikibazo cy'imvune ntiyarangiza imikino, ariko ni umukinnyi mwiza wo hagati wanitabajwe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Bikaba bivugwa ko uyu yamaze kurangiza mu ikipe ya Rayon Sport kuri liste twiboneye n'amaso, ariko tutari twabihamizwa n'ubuyobozi. Gusa iyi kipe ya Rayon Sport yanamaze kurangizanya na Eritier Luvumbo Nziga, uyu rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaba yamaze kurangizanya n'iyi kipe ya Rayon Sport, igisigara uko aza mu Rwanda agashyira umukono ku masezerano y'imyaka 2 akinira ikipe yambara ubururu n'umweru. Undi ni Niyonzima Olivier Sefu, nyuma y'uko yari afitanye ikibazo n'ikipe y'ingabo z'igihugu, nyuma y'uko yari afite credit mu ikipe ya gisirikare. Ugeze ubu ngubu byavuga ko agomba kubanza kwishyura akabona guhabwa release letter. Ibi ngibi kandi bikaba byaramaze gushyirwa mu buryo buzima, igisigaye ari uko nawe ashyira umukono ku masezerano, ubundi ibyo yemerewe na Rayon Sport. Ikipe kandi ya Rayon Sport ikaba kugeza ubu ngubu ari ikipe twavuga ko noneho ubu kuba ifite Fiston Abdulrazak, ikagira Ruvumbo Eritier Nziga, ikagira Kevin Muhire. Bavuga ko icyo bategereje ari kubona umuzamu gusa, ariko Olivier Kwizera akaba agifite amasezerano y'ikipe y'umwaka uri imbere.